راگهاندن اینی کاملتایە و مەبەستا فێرکردنە هەفتەی و شەشگەنجی ڕۆژاوای کوردستانی لە کامپا دۆمیس ژلایەن سندیکا ڕۆژنەمەوانên کوردستانە سووریا لە قەیدەهۆک و پیشی دەرباسبوونا وان ئەزموناندا باوەڕنامەیەن vê xولê li we hatin belavkirin. Bi amedebûna mamosta Ciwan Mîranî neqîbê sendîka Rojnamevanên Kurdistana Sûriya û mamosta Kawarê rêveberê sendîka Cegerxwîn ya Rewşenbîrî û her wiha mamosta Hiyam Abdirrehman endama Komîta Navendî ya Partiya Demokratîk Kurdistan Sûriya û hemû şagirtiyên vê xolê û li hola awazî ya li kampa Domîz û dirê û resmekî de ev bawernameya demhêjmêr duwazdehê nîv hatin belavkirin. خولما هفت رجا بردوام کرد ل سنتر جگرخوین و سندیکا روزنامه کرد یه سوریه آمده بود مامۆستا جوان میرانی براستی کاری که گلکی باش بی کاری که جی اسپاسی بی بهتر جماعت خواستن دوره دک و ام بکار بن کاری که باش داری راگهاندن بکنن جبر راستی جی راگهاندن دما ایرودا جی کی باش یعنی جرول کی باش لیزه تایبت سر مثلا تلفزیونی سر مثلا تقریر خبری هر دیسان مامۆستا جمیل اوسی او یک جوا کسی کو آری کار بو کو محاضره ده حاضر بی دیسان مامۆستا مسعود حامد و مامۆستا رێزان دیسان سپاسی هر کسی کن کو دوی خولê de حاضر بی و سپاس دمکی گلکی خوش بو هفتیکا گلکی جوان بو به رنگ خوب معلومات خوش بو آرنگها راگهاندنه گلک تشتی نوها بون گلکی تشتی گوما تدا طابعکی گلکی باش تدا بر محاضره ما انسان كيف خوش بون بمرة معطاء بون قال لك معلومات وتشنين ودانا مهشم قام فير ببن باليه راگهاندنه ده اف دوره هني قال لك تشتكي جرينج بو بو هر کسکی بو کردی سوریا او بو واما مستيق حاضر ويلفي دوري جبر او هاتنا آماده کرن بو تشتكي الصبيحي بو تشتك شبه ولات جبو وقت بيجي اف بيجيلكي نو جيلي راگهاندنه وقال لك مامۆستا حسكونان مثلا مامۆستا جيبون بس دخواستن آماده من دوی کاری دجبر افکاری هنی بری هر چی کاری که حجی کرنیه و تقول لك اف دوره هنی ام قال لك جي ما استفاده كر استخدم ساعتها محاضره مخش بكم سنتر جگرخوین واهم شيء دوراك باش قال لك جمره راستي مدتاي هندك بو بس جمره مفيد بو خوش بو متخص ام دمكي بهتبها بدوره بقدين بس هاوچه بو خوش بو ام استفاده ما جيبون راستي بلكي جرأتها هي او جرأتها هانينا بس الحمد لله ام بچكي پیش کت خولên fêrbûna ragihandinê berdewam in ji aliyê sendîka Rojnamevanên Kurdistana Sûriya û hêjaya got em bi bîr bînin got ev xoleya dewemîn e got li kampa Domîsê li darxistin ji aliyên sendîka Rojnamevanên Kurdistana Sûriya û heta niha 104 endam beşdarîvan xoleyan bûne. Bo bername Ark, Cemîl Osê, kampa Domîs.